Namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Yeah, of course namuntlha ta kha hi lola Manyangatsi the khomisa loyi hi nga ta va kha hi n'wi linka na Mr Post. Yeah, so ka siku namuntlha of course ra 24 ta June, as you can see on fika ni scroll ka account ya Manyangatsi. On fika ni scroll fika ni kuma ku hey, hayi se yi suke kusuka manjeni, se yi suke kusuka ku endleka yini manjeni la. Yeah, so hi fike hi vona Manyangatsi a fika a tsala ku loko ku ri Mr Post i vula mina swo famba komba or swo famba komba mhana wena. And the risimu of course u vula ku in case it's beef hi ta tlhe xi referensa kahle of course mi n'wi byela ku ya magaza yi sukile ma yi vona that line ya magaza yi sukile. So Manyangatsi u kombiseni ku challenge accepted if himpela Mr Post ya bifa Manyangatsi loko kombiseni ku himpela like challenge is accepted. Video already a endlini mi nga mi swoneni, so reference ya yena a ku ri track 6, reason yo va hi reference hi track 6 a ku ri ku loko the last time loko a bifiwa Manyangatsi a bifiwe hi risimu ra Manyangatsi leri a ku ri track 6. However we have an update because if you want Mr Post a poster another post la nga fa tsala ku track 4, so the only change kahle ku va number ya track, the information is not changing. Mi wo cinca ntsena ku i track 6 hi ya ka track 4 ntsena, the information ku hi hina hayi mhana liya. So hi fike hi vona Mr Post a fa tsala ku Famba Komba se ni rhukene valoyi a ku December, as you can see here. So i mhaka leyi nga kona, so of course we are not really sure swi kahle swilo leswi va swi vekaka ko ku hleketelela ku nga kha ku bifiwa Manyangatsi because already a ni mhaka leyi rhongeni yi kombisa ku loko ze swi sungula a swi sukela kwalaho ku va Manyangatsi a rhonge Mr Post a ku tibuku mqombhoteni and stuff like that. So hi laha mhaka leyi nga kona sweswiwa. So for now a hi ze xi confirma mpela but Mr Post of course i ta hi kombisa ti-sign if himpela i yisa ka Manyangatsi na as always hi ta swi kuma sweswo, and then se yi ta va yi sukile swinene. You can expect a lot of beef from Manyangatsi going forward loko ri himpela ku ya bifiwa yena ta khe hi swi vona. Loko ri a mi nge za mi subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. Hey, jayele kutepa legacy po ha vatamala vantwana vakukeshe mara 16 randi hikakeshe ha bomangala ringa decline vatamala rigu approve